All right, asante sana. Mwadhani wa umundi na udhocha katika kipindi kitu chendete kita watu tuendete show wina kwa JWAM kana Jackson Mutinda. Indicate ndo aisa subscribe katika channel kitu nina ukule kwa ndaya sio ndesi yetune subscribe over itheo pe button yandikitwe subscribe na indi uyisa kwithia niwekia ngengele nundu wa notification. Umundi nakomana na mwini wenguma mwini ubindite kwa matuko maingi kwa miaka kauta itithite tukiwa ngewasi yake kwa matuko maingi andingo enato nenge obo oi atutabiendi aendie ku ayeba abangi tata na tuisa kwikata. Thank you so much. Wewe hata ende mwetu asa. Wana savyo? Yes. Wewe tata kana? Niwite fresh. Ndwaite muno? Mane naite. Uyayaba? Na ntina kwa thuku. Naite no shungulisia baya na baya. Bongela ngile wase kidogo ndo ndimese kabisa. Wewe musanii na sanii medho sawa me tumete kwituma. Uyayaba yu? Naito shungulini ntina kwa thuku. No shungulini sia kweya. Tukito balance. Okay. Mondo twa balance. Liwebe mundu wiba utwithukisie na wambia urusia isia utesiboti nena twina kwa matema sito maku umite ba winite wathi wiba na ende kabisa kutoka pale tunakuwa tunaanza rasmi. Yes. Kwa masito makwa nito wa Faith Titus ni mutione mutangi ngai nonzo bit. Titus ngai muno. Faith Titus umite ba. Faith Titus umite kitwi cha sombe. Sombe ti kwa kata iko? Inoku. Ni mutwanie kana ni basa. Ni tutwanie. In fact tubathukanitwe ni balabala. Okay. Ibalabala ukethia kwa kateko ni saidie no kito ni saidie. At least we kalite love you kama na balabala ukabathuka ni balabala na lelo na tali. Kana mwewe tali. Tumwe aye tuweta tali tuweta balabala kana lelo. Okay. Asante. Faith Titus wambie kwinende. Nambie kwina 2015. Okay. Ne tetene. Wathi wakwa mbenu wiba. Wathi wakwa ni wambe ni wathi wa ebinda ya ndeta yakwa nibikie otondo Yesu wabikie iwe ni ndeta yake ndata yakwa nye nibikie nebinda yakwa thimwa. Une mwini munene uthaitha kanisa wiba nundu niwe wazio si wasemba withaita wiba aya isi. Ndeitha kanisa ni ya Breath of Life utawala. Ni wekela utawala? Ni kala Feather. Feather Estate. Yes. Inundu utawala nene siba ya nisi kwa peace mode bandu ba. Mbeta hapo kwa peace mode. Okay, ni miaka mingi muno tuvinditie twikulia ende wa Faith Titus aendieba. Faith Titus aendieba. Faith Titus aendieba. I think nitapeka la miaka emba ni kupungwa nita miaka 3 ina bandu ba kana. Ni miaka 3 ina. 3 years 4 years. Yes, 4 years. You miaka yesu ina we ba Faith. Miaka yesu ina nambie kuungamia namba balance family ondu na kutabia. Nogia namba okukona one it. Nacho kana kunenge ya keli. Yuti kwa kwea. Yune na nzingweya. Na nikana trizi to balance family na wini. Nondu imondo awe mo balance kimone kikweka na cheka ni bakwete thina. Ni so tuyese kana ni musee waku maybe wako ngamete kwina. Musee wako ndambo ngamye kwina. In fact nombe ya ende na kwina. Ona wo mwito kana ukwitebu kana wende na kuongea kita kwina ina pyo ina nundu kinengo yani kindu ke unenge to ticha ibinda kana kibinda kana kindu kinonenge to ticha kwikala ticha komea nundu nebika ibinda oketha wewe mwaki unasikia ile kuchomeka yani unasikia kuenda kuimba. Nundu aini nimesita kwithi wana changamoto mbingi na most of female artists nimesila changamoto kingita wikomana na mundu muituma ndo muitwana kumbe watwana na mundu la ukaungamia ministry yaku mundu utaka usupport mundu utaka kata you mean your husband is fully supporting you? Na kuanga supportive, very supportive. Okay. Yes. Nashukuru sana. Yundabye ubange tata nundu yune ona yune okie. Yu ne bangite nundu ne nokie yu. Bangite kwina nzunge ngai ni thaithe ngai ona andu manena ona andu masiata ndio maka nundu mo menena isamusi abitie kana menena kila chende kana menena kindu matesi nye kila mbangite na ngo Yesu yakwa na ngayula wakwa ni bangite ni mwini na ni muthaithe nthini wa wona nthini wa beba. Katika aini ma gospel mundu la with it esilete challenges mbinge na challenges sailete
kuboye wa na pia kwikala nthi mundu akosa ushuda kana ukosi we wi umwe undu bebinda newie kuigwetwa kana Faith ni wewie na ni wawaye ngine soko masibitali kinata ndise kana senzeke cia gwo kana nicio bungu nundu na kuno weta wande to mbingi ni ciagwo nwite mote we matunda ni weta waisa mo mbingi ciagwo cia ingite ciagwo na ibinde tu ni na waye no kie nethiwa na cieye na cia namba kwatwa na mathina makwalo ni mutwe in fact nakita kwalo no mutwe tu ila nambie kwalo ni mutwe na mina 2 weeks kana ko kanini ne na ithi na ezo ithi la ni koma ni kinyata ndise na thikangie kwata na bai bathuku masekete bai bathuku nundu takethia tinga iwongamia mwanyane netha netiwe netha mokie mathikoni mugoko ndika netha nyono lile satani ni mukenda amen. So it was real ni wewa na mpaka wesoko makinata ICU chao ne newa nai okay ni beba thuku byo nundu ona ningubindite ibindete no makinyata yani kana no kinyata na kitone ngwe liu kunengwe na kitone ngwe liu ne kitula mibila cia maumo na kitome mibila isu na kiwa na bikie bindetha ningwe kiwila ndawa cia liu yani ne kwa mala matindano ma liu na kita kwa through pipe na ibindete ya yomo nundu na kita kusisi ukethia na hata sijielewi nundu na kula cia ende ninya Faith ende ninya Faith no ngama kingangane ngeina ninya Faith no ngama ngaje Yesu Bwana asifiwe yani crusade yani ni mimi tu niko hapa yani nimeanguka hapa tu I'm doing nothing lakini we ngai nundu neneka ile ngai ibindani Yesu ngai ni wambewie na ngai ni wamndethi sino wakilia koko kwake kwibina na mbocia amen na amen kamusila nenu kela na vutewe nenu kamusikana ka first yani first born na miaka monza kana kuniko kando ambavu kodiko ni bingo ya shawa nguthamba na shawa na no malo ka kombosa kondu ngenge mbavu koko yani kondu ngenge nini bedroom kodi kaembiki yangwa na kaemba kama mauta na kena 7 years na kana niambia mama unja kunywa ndawa kana nikumbusha nafaa kukunywa ndawa na ibindesu ya yomu nandu ni mokiombo na kibeti chaka kajose andu mengi ki watu wengi sana na ini mengi ni mokia na purity kateko walikuja watu wengi sana. We are very sorry for that nundu ebinda US ile yomu wanga inundu no naokia kisi na otongia na yuni okia we in full force otondu na iwe watu tabia na nitwetelete mbathi ciaku nitwetelete ciendo zeo no itho itabia omucia isia na shabiki waku kila utona kwitha I expect nenda kukulie kulio ya ila venze kembingi sinena wa ukethia Faith Titus ekie Faith Titus eka Faith Titus anekie ndeto ita for example ando manena see the maybe sisi ya wo sisi obongo na we na family ta you in a family we na muse how do you handle those words usiandolia hata au usiandolia makauma muthemba ucio hata we na family nina family mzee wakwa nini mshukurikia nini yani huwa namshukuru sana sababu huwa ananielewa zaidi na niwe tiza mzee muthemba ono tibitha wa Simoni ndio ito kunokola wewe peke yako ukuna kukola na simu nye simu yangu inakuanga na mzee anaweza chukua any time akosa chokora aka nye kila twithia yani siri yakwa ya kuikala na family yakwa nesa ni twithia through na mzee wakwa ani twiwa na tutunena na etha kindu kini cha thi wrong ni twikala ndo tukati hii kitu siende hivyo enda hivi na itamo cia muthemba ucio cioka mzee wakwa no ngiagia cia by the way huwa nafunjika moyo nivunjika moyo mzee wakwa kitombea Titus sasa anasimama kwenye pengo aikitombea wenda kumbia Titus ni mzee waku Titus ni mzee wakwa so ndo taniagwa ini mejitania cia na ithe ona mato wokethia yitania cio nethe kikathi undu kikathi aye nyengwisa kwina na itanisa na Titus yani ngwisa kwina yu na kwa Titus okay mzee wakwa itha kwetu akibala okay lakini kibala ningina ni itha kwa yela na kwa tisie kwina yu na ithela kwa Titus yu na itanija Faith Titus exactly yu challenge choka cha muthembo no gitaongia akisia akitaongia akisia ambia kibinda te mundu ndaikao ekate ntoekao ibinda te wona kindu kichoka cha kukimela saidie ndukathingithe ungama mwanyane as long as ni wese ula wagwo ungama mwanyane na niwe gituminye ni wani ona andu mangi mangara na mavia
ona andu mambikata nye ndita kuthingitha yani hata mimi ndita kwa nundu pena mundu ibu nyumba ungwate lelo andu myeki. Asante ni andu mautala kana ni mitwano muno ya utala pyo utona kwithia kibeti ki support mutumia kana mutumia ai support kibeti oyu newe wambia kana be wathi okite muvyu pyo tuiko mana wambia nye masekete peka wathi gwendo lecha kapyo kwanza kapyo sana kala yuka ndongete ikoju nene yakia kwea wambia wina ciana itatu itatu ni bana songeto nena twele na kimwana kimwe hiki mwana kona bangito cia maybe wambo mina ni kana nenda ko mina nikana yende nilike ngai nineza nilike winine na nilike kuthaitha ngai na ni mutabanye no kamba ne iba no ngweza tabani no ngweza kumuboya ni mubalokange punde ni mwokeli nondu au bakola nene nondu ni mwene no bako na niwe pepa no nendete amen mwika chanji mundu na meko make kana kuona muchunga mochake ndu isikila kindini wake cha muthemba mwao nondu wona no yani eka tikanene ko kandi kana ndo ekani kitoka vithukilia yani kitoka vitithia we nyenumite kitui cha ku ya sombe wona mundu ni ila wende na kwi support yongame isa mutikuma kule tikuma tikuba uyande tikuba lucha yani tikutulanga kuongo tikutulanga lakini wina ngai sieta ko balucha amen matakata ni tundu witha ogimanga wawe muno ni unungona undu witha witatete ni ndandika wa utandika wana ariro bilwa mbila yu yani ukathokia ingi zikogima kabisa lakini ndu thingithika na ndu ita kwatia kai nundu nena tulwango ekanikita kwikata ekanikita kwana no wini ekanikita kwana na o pastor ekanikita kwana na apostle no ukita kwenda na swali yaku nundu witola wetiwe niendi aibo na kwa witola netiwe wendwa aibo so you twende na kungangana tutsindane ngaine no lo kubita talent yanga imbe na no lo kwa india talent yanga kwa tusamithe kawathi kala kakuwa wendete muno wa aina kala ni wanende muno ni kanu otobwa by the way na manyina no otobwa wathi usuka bwele wendete muno eka bwele endete wathi usuka wele ni wako na wathi usu na uko na ndo wakwitha ni twenda ithembeo exactly ayu by the way ni siokie ngidi ni na mewie masako yeah you tusamithie no otobwa tata witu ni ngai ula wikala itune atusuani ya mause yo muthenya kuthio longe aliula yumo ikatwika mawathimo ukila utisuke Yesu ndo kuthikungama nikana oyu twetele cha mashabiki mako matabia marona kwitha metelete chao mashabiki mako eteli kindu mpya na kindu mwaki peisa mone bangethetie mpya kali na pe wathi ukite na ni muvyu na ne wa mundu ndakeka athie lakini matuko ni mundu ndeko no kithui ningi iwe makwika athia ukakathiwa no nangi mengwa na kukathia tio wo ningi ona kundungama ona kundu ndwithwa tikitoko kwika athia no kwatiela mundu kukana namba kuyande maiki ni na tukwikata tulika ngundi kwa ngundi ngole love you ni tha shambiki waku wa TikTok asante so mekale metelete kindu kisio metele kindu kisio pe wathi ukitwa kwetwa ukilio pe no kilio yulu wa kutulwa ngo pe no kilio yulu wa maundu mathuku mabangitwe ngai yethu mabangwanwe byu ngai yete ukilio wetha wibu na nukwiwa pe maundu mebu matema sio ngai no kuthi kukwete kilio setwani ya Yesu na no thio kila amen asante tutona kukwata baka na mashabiki maku alame ukuona katika kipindi kitu cha 2020 kana ukuona katika forum yetu ya Jackson Mutinda Elias Masekete matona kukwata baka katika mitandao wita wata Facebook Twitter pana na YouTube pia YouTube nito wa Faith Titus, TikTok ni Faith Titus, kila mahali ni Faith Titus, Instagram ni Faith Titus, kila mahali hata hapa ni Faith Titus. Utumani kwako kwa mashabiki utumani kwako kwa mashabiki ni ndo mukethia ndayani ya Yesu Kristo ni sini mumbendete na mwendete mbathi ciakwa byo na etha ndumbendete wekitwa kumbendea mwanyani usu nundu yibindeti ibinda ya kutinda tupembeleza mundu umbende kana leo kumbenda ningi koko ngai kwa ulea kuka na nendo mwa subscribe my channel nina mweso ba subscribe mu like mu comment munifuate pale TikTok munifollow munipe likes hata mimi nataka kuiti kama Masekete huyu Masekete nampenda sana nyimbo zake yani nyimbo zake kana mbadi yake zithi anzeo animba ka kwanda kala kange ka kometo yikaiti to iti bangire kila kindu po tionde nundu
nituthi kuona ula mutii baya. Asante. Thank you so much. Mwithani wa umuthi twi nake Faith Titus na indi nuciokie katika mitambo nuciokie katika wini eithi tukwa ibinda ya sa ataigwa nesa na still akwatiite family yake otondo wethi wa atutabia Yesu na mwathimete ite subscribe katika channel chake na subscribe katika channel kitu cha twendete show athimo imo no na utaio uyithi wa kwangai. Thank you so much.